Ki nong hikai school ki betre kontrak jong school lower primary ki bedon hapok kalama jong Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association haksi balang jong tayo kila kerpat ek sarkar jela bahkan tungkam no yeki kum ki nong hikai ki bapura bat ban ai ke jing itu yeki kum ki nong hikai ke sarkar. O Vice President ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association ubak Shining Kharsentiu. Habai keren biginong patai kubur Hasilong Press Club uleto bakaseng jogino hikai kontrak keladap kerpat ek sarkar jela kamtam yu menteri ketenat pulih putih ubala kemen rembui. Ban perkat lem biginong hikai ki balahe kerta bat ki balahe hikai skol lapalat kendai senam na kebenta bantung kampura no yaki. Wito baginong hikai kontrak kidon kumbashi hajar ars pango diai bat kini kino hikai kidon kejing huslai menta ba kila banduk no ekakam jengki. Wang bagi kejing huslai kawan ruk namar bagi bapas ke eksamen Meghalaya Teacher Eligibility Test MTET kalong tang shipho na kesispa. Bat ke sarkar kelak ban penduk no ikino hikai ki bam lapas ya kene ke eksamen. Uba Shining Kharsentiu uleto bagi sarkar jela kala penlong ya ke eksamen MTET haka senam kabalalej. Naga benta kino hikai bat eka result ladak ban penmi haka sengi baar jeng katayo. Haka babon kino hikai ki balahek kerta kim lapas ke eksamen. Wang bagi jing kuslai jengki kalong yo bagi syabe akam bat kin syam jeng ban wat kam thamai na kebenta ban pendap penbiang yaki yang kisam jengki. Namar labun pun senam ke government kam syam lalek kanu kam na kebenta bahkan pen scam yang ikum kinang hikai kontrak. Nang ta ngidan na pedang jing sngus air bat ngidan na pedang jing sngu do jing kerman. Kabang sngu kut lahat aduk kata-kata. Ya kabakum kin hikai ngi babon na preng jongi ki deki nong hikai ki peladan laki ying kisam iladan laki khuan ki kti namar om dunai ke khandai snam ki babon ki la hikai kumta te lada ka sarkar ka penkut no egni ka kam kaba ngila sakri barok sikata idan pre ke jing sngo khia ba ke jing sngo si rengkat ke jing perhat ke bakhia da ai ke nyin besai ki khuan ki jongi